zalar kon ang kagodending shekta. If you don't feed us your word, who else will? Make us more hungry for you. Make us more hungry for you, Lord. Come on in the spirit. More. Raise up your prayer. Come on. Oh, Jesus, 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 hallelujah. He's so close, he's so close, he's so close. Heaven is so close. Hallelujah. Shabala Mahabatara Hosana Zedi Amatara Shabara Maselekete. Hallelujah. Hallelujah. Sebaramantara Basha Ledere Besaya. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. तुझ्या आत्म्यात धावून खंय वचून सोया खंय धावून वचून खंय पळून वचून सगळ्या जाग्याचेर तूं आसा. Where can I run away from you? Where will I run away? Every place you are there. I cannot hide from you. I cannot hide from you. खंय लिपोंक खंय लिपोंक तुजी नदर म्हजेर आसा. पवित्र देव, पवित्र देव. Hallelujah. Hallelujah. I pray a mighty presence take over your people today. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Holy Spirit, the work you have come here to do, do it. Do it, Lord. जो वावर तू या जाग्यार करूंक आयला पवित्र आत्म्या, तो वावर तू आयज कर. तुझ्या भुरग्याच्या काळजांनी, तांच्या मनांनी, तांच्या कुडींनी तुझो वावर कर सोया. Take over. Take over. Take over. Abba, Alabaha Samata, Jabali Hamati, Zekrando Brakatala, Lezi Balama Samata Le Yeshua. Hallelujah. 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 Come on, people of God. Yes, yes, pray. Pray, pray. Thank you, Jesus. 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 मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है. मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है. तू म्हजो आदार, तू म्हजो आदार, म्हजो सोनी, म्हजो तोनी. तू कार घालिता, तुका निमास दिता, तू आमचे मदें आसा ह्या वेळार. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.
म्हाका चिबावलेलो काळजांत थावन देवाक आर्गां दिवया. हो दीस देवान आमकां दिला म्हूण. आमेन. आमेन. आमच्या जिवितांत कितें उणें आसा, जरी तर जेजू आसा जाल्यार सगळें तुका मेळटा. सगळें तुजें सांग आसा. आमेन. आखे प्रितुवे दुनिया देवाचे अनुकूल किनोळ्यो वाजून आनंदाचे उल्हासून तुतुऱ्यो वाजून दुनिया देवाचे अनुकूल रायाच्या राया तुतुरी अनुकूल. Come on, clap your hands. आखे प्रितुवे दुनिया देवाचे अनुकूल तुतुऱ्यो वाजून आनंदाचे उल्हासून तुतुऱ्यो वाजून दुनिया देवाचे अनुकूल रायाच्या राया आखे प्रितुवे सगळं snar rośniczy lojta ołtar Polsza która kota wina dar Poluja dzieckami namaskar A kiedy kręcą snar rośniczy lojta ołtar Polsza która kota wina dar Poluja dzieckami namaskar Hallelujah. दुनिया देवाचे अनुकूल किनोळ्यो वाजून आनंदाचे उल्हासून तुतुऱ्यो वाजून दुनिया देवाचे अनुकूल राया Hallelujah. Can you sing it with me? Come on. आखे प्रितुवे दुनिया देवाचे किनोळ्यो वाजून आनंदाचे उल्हासून तुतुऱ्यो वाजून दुनिया देवाचे अनुकूल रायाच्या राया Anche pritumenza snar rośniczy lojta ołtar Polsza która kota wina dar Poluja taka ami namaskar Anche pritumenza snar rośniczy lojta ołtar Polsza która kota wina dar Poluja taka ami namaskar Poluja taka ami namaskar Poluja dzieckami namaskar Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Our God, Jesus to God. Our God, Jesus to God. My God, Jesus to God. Hallelujah. My life is in you, Lord of my strength. It's in you, Lord of my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. My life is in you, Lord of my strength. It's in you, Lord of my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. I will praise you with all of my heart. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord of my strength, it's in you, Lord of my hope, it's in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord of my strength, it's in you, Lord of my hope, it's in you, Lord, in you, it's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. मेरा जीवन तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन, तुझ में प्रभु मेरा बल है, तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु, तुझ में
time has already come upon this earth. And it's going to be very difficult to say thank you. It's going to be very difficult to praise the Lord. असलो वेळ या संसाराचेर आयलो आसा. गोडेक तुमकां अजून हे फील जावंक ना. पूण असलो वेळ या संसाराचेर येयलो आसा की देवाक आर्ग दिवंक एकदम कठीण लागतलें. पूण तेन्ना कठीण लागता तेन्ना आर्ग दिवंक एकदम गरजेचें आसतलें. It's going to be very necessary when it's very difficult. And that's what God is teaching you. In your difficult situation, it may be very difficult for you to say thank you right now. But what has come upon the earth, what has come upon this world, या संसाराचेर जे आयलेले आसा आनी हांगासर आमकां अजून फील जाला, जायत्या जाणांक जाला. हे कश्ट जेन्ना येतले तेन्ना, how many of you will be really praising the Lord? Hallelujah! Hallelujah! कितली जाणां खरेंच काळजांत थोडी मास्ती दितली की जेजू तूं तो विश्वासी आमचो देव. जाणें म्हाका काल राखला, आयज तूं राखता आनी फाल्यां तूं म्हाका राखतलो. म्हज्या कुटुंबाक तुवें पोसला, तूं म्हाका पोसता आनी फुडें तूं म्हाका पोसतलो. तो दीस येवं पर्यंत जेन्ना तूं म्हाका घरा व्हरतलो, तो दीस येवं पर्यंत तूं म्हाका विश्वासी दवरतलो. म्हाज्यान कांय करूंक जायना, पूण जें म्हाज्यान करूंक जायना तें सोम्या तूं करतलो म्हज्या जिविता वरवीं. Hallelujah, you will do it through me. I can't do this. But Lord, I can only say, you are my faithful God. You are my faithful God. When life seems too difficult, I can only look to you, Lord. I can only say, Jesus, you are my strength. You are my Lord, my God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Because I know you love me, Lord. I know you love me, Lord. Hallelujah. I will still keep praising you. I will still keep thanking you in the midst of my situation. I will still say you are my life. I will still say you are my strength. I will still say you are my hope. माझे जीवित तुझ्या भितर, माझे बळ तुझ्या भितर, माझी ताकद तुझ्या भितर, माझा भरवसा तुझ्या भितर. Hallelujah. My God. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. I will not allow discouragement to come into me. निराशेपण माझ्या भितर येऊन दिवचं ना. जाय ती खबर तुका ऐकूंक येतली. जाय ती खबर तुका ऐकूंक येतली. You will listen to many rumors, many things. Don't be shaken. Don't be shaken. Don't be shaken. Hallelujah. Tu आलो नका. Tu आलो नका. Tu गोठ राहा माझ्या बहिणी. Tu गोठ राहा माझ्या भावा. Rabasi reme katori amaka bara zerete. Shabale la 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 masorra baki zekara. Tu ma goठ राहा तुझा सोरेस्पोर्गयो. तुका गोठ राहा तुझा सोरेस्पोर्गयो. जेव्हा काढे तुका गोठ डोला. कोणे तुका हलवून जावचे ना. Ezere kamaya maya sua. Akramatie. Shabaya basie. Yasorra beti. Shakamataka ramase. Glory to you, my Lord. Oh, yes, my Lord. Hallelujah. Aizari sogakal. Autuka wakan polo. Kita tu sablawin polo. Tu sablawin polo. Hallelujah. Oh, yes. Oh, yes. The Lord is teaching us not to put our faith in people, not to put our faith in money, not to put your faith in the job that you have, but to put your faith in God. जेसून तुका शिकयता तुझा भरवसो तुझ्या पयशांचेर दवर नाका. तुझा भरवसो तुझ्या फ्रेंडाचेर दवर नाका. Who has promised you? Don't trust in anybody's promises. Trust in the promise of God alone. देवाचेच पासाळीचेर विश्वास दवर. सो देव तुका शिकयता तुझ्या बँकेचेर पासून विश्वास दवरी नाका. Don't put your trust in anybody. Put your trust in the Lord. The Lord is my shepherd. I shall not lack anything.
Hallelujah, glory to God. Glory to God. Holy Spirit, I know you have taken over. Oh Lord, my God. Yes, my God. Yes, my God. The true church of Jesus Christ. Let the true church of Jesus Christ rise up. Corre poit soba Jesu Christaची उठाय. उठत. Hallelujah. Zagrut Zayat. Zagrut Ramat. The true church of Jesus Christ arise. Be alert. Be awake. For your Lord is coming. For your Lord is coming. तुझा स्वामी रोकडाच येऊन झालो. Abba Rahabalete Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, glory to God. आज पडव्याचे कावळ देव तुझे पोरे जिगदादशी केलोय. आज पडव्याचे कावळ देव तुझे पोरे जिगदादशी केलोय. तुझी भाषे कोणच ना किसी तुझी भाषे कोणच ना आपले पोरजेचा मोकोटला. तुझी भाषे कोणच ना तुझी भाषे कोणच ना आपले पोरजेचा मोकोटला. जेजू भाषे कोणच ना जेजू भाषे कोणच ना जेजू भाषे कोणच ना जेजू भाषे कोणच ना. सारखा आणि संसारात जेजू भाषे कोणच ना. सारखा आणि संसारात जेजू भाषे कोणच ना. Hallelujah.
प्यार होगा, दुनिया में अच्छा प्यार होगा. Come on, just give thanks to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Can we praise Him a little bit more? Can we praise Him a little bit more? Hallelujah. Army, 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 army. Studi, 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 studi. Anrakashavale. Studi, studi, studi. Yes, Lord. Hallelujah. शुरू से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. Hallelujah. You know what you were? So little. You know what I was? So little. Nothing, nothing. And still I am nothing. But He made us so much. He made something out of nothing. Hallelujah. आम्ही काहीच नाही पुण्यावान आमका कितले वाढते या संसारान आमका केला. Hallelujah. Amen. शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. Oh, so beautiful. अनोखा प्यार है तेरा, स्तुति तेरी है सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी है सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से, सारे संकट और मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे. अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से, सारे संकट और मुसीबतों से जैसे संभाला मुझे. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा कर्ज चुका लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के मेरा सारा कर्ज चुका लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा,
feel it, I will still praise you. Even when I don't understand it, I will still praise you. Because you're the only one faithful. You're the only one faithful to me. Hallelujah. Makasos mo na tena pa sa dewa ka dito. Mochi situation makasos mo na tena pa sa dewa ka dito. Hallelujah. Kita to eklas viswashi mochi sobe. To eklas viswashi mochi sobe rauna. Hallelujah. To alpha omega. To suruat ani mozo shirut. Hallelujah. To mozo bawat to so boroy na ni sombat na. Hapa shabale tabara sendereya. Yakura masaneka. Hallelujah. Shabbat shabbat rebese berreketia. Azonde baria takarra. Hallelujah. To mozo bawat to so boroy na ni sombat na. He's the author and the finisher of my faith. Rabani reketore meziva rodona makaria zebele ya rasie. Hallelujah. He's my beginning. He's my end. Kamoji suruat, kamoji shivut. Abara hiatoma tereseya. Hallelujah. My life is in my God. Hallelujah, my God. Hallelujah. I worship you, Jesus. Ka arga sumya. Ka arga mujhe deva. Eyes and he saw the God. Oh, glory, glory to you, Jesus. Oh, glory, glory to you, Jesus. Glory, glory to you, Jesus. Yes. Glory to the Lord, glory to you, Jesus. Nobody like you, Lord. Kona sa tujhe bashin. Kona sa tujhe bashin soba. Tujhe bashin kona sa. Zamochi do yakota. Moza bora masa. Fakat tujhe somiya. Everyone sing. Samochi daya kota, mozo mormasa, fakatu jir somya. Brother, you must sing it. You must sing it. Mocha jivita zodoni, adar zaloi tu somya. Tu na tor jivit moje, sab sube jieta. Mocha jivita tu somi, adar zaloi tu somya. Tu na tor jivit moje, sab sube jieta. Esherai, Armatuka, Elohim, Armatuka, Adonai, Armatuka, Jesus, Armatuka, Esherai, Armatuka, Elohim, Armatuka, Adonai, Armatuka, Jesus, Armatuka. Hallelujah. बेचैनी में मुझे पा गए, आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन बरस डाला मुझे। बेचैनी में मुझे पा गए, आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन बरस डाला मुझे। ऐशराय, आराधना
God is here. The presence of God is here in this session. Hallelujah. Sonia, तुझे बाशिर कौन सा जो मुझे दया कोता मौसो बरवासा फकत तुझे सोनिया मौजा जीवित तुदोनी आदर जलोई तू सोनिया दोना दोर जीवित मौजे सब स्तुति धोरंगे हो निजुकारी खालसान सोनिया का वाकंता मुझे हाथ उबारू स्तुति धोरंगे हो निजुकारी खालसान Sonia kawakanta Audu kawakanta Audu kawakanta Nizukari kazan Sonia kawakanta With my hands lifted up With my hands lifted up filled with praise, with a heart of thanksgiving, with a heart of thanksgiving. I will bless you, oh Lord, with my hands lifted up, with my hands lifted up, with my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving. I will bless you, oh Lord. I will bless you, oh Lord. I will bless you, oh Lord.
The beautiful presence of God is here. I love you, Lord. I love you, Lord. With a heart of thanksgiving, I will love you, Lord. With my hands lifted high, with my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless you, O Lord. I will bless you, O Lord. I will bless you, O Lord. With a heart of thanksgiving, I will bless you, O Lord. Auto somo kota, auto somo kota, isokai kasa, auto somo kota, auto somo kota, auto somo kota, isokai kasa, auto somo kota, auto somo kota. Just sing it to him, just tell him you love him. Auto somo kota, I love you, Lord. Isokai kasa, auto somo kota, auto somo kota, auto somo kota. Come on, just hum the tune.
Just worship him. Just worship him. Just worship him. Just worship him. Till all our focus comes on you. Till all our attention comes on you. We will worship you. आमच्या सगळ्याचे ज्ञान तुझेर येऊन संवसारावळी नदर आमची काढून तुझेर लाय जेजू आमची नदर तुझेर लाय सोम्या auto sono conto I love you I love you I love you I love you Lord. Hallelujah. Thank you for your presence, Holy Spirit. We honor your presence in this place. We honor your presence.
Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated in His presence. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everybody. So good to see you all. Jesu karga yadisa prasad. It's not just another Sunday. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. I saw this Somian Koranalla. जितले दिस आमकां ताच्या आजीरपणान मेवतात, we are so blessed. We are so blessed. You know, you are the salt of this earth. धरती का नमक. या संसाराचे मीठ तू. या संसाराचे मीठ तू. जेजू म्हणटा मिठाची खारसाण वचत जाल्यार ते मीठ कसलोच उपयोगाक ना. इम्पॉर्टंट थिंग तू या संसारान आसोसोर या संसारान रूच आसतली. You are very important to the Lord. Never think your life is a waste. We are living in very, very precious times. असल्या दिसांनी आमी जियेतात जे दीस प्रवादी सोदताले जियोपाक ह्या दिसांनी. I don't know why, but they want these days. We are the blessed ones. We are the blessed ones. प्रवादी सोदताले असल्या टायमार जियोपाक. तरी आमी म्हणटात जिवाची वीट आयल्या. तशें चिंती नाका. Don't think like that. You are the salt of this earth. हाका लागून जें कितें तुज्या जिवितांत जाता तुजी खारसाण वाडयता. Your situations is increasing the taste of your life, you know. तुजी खारसाण वाडयता. Amen. You are important. But a day will come when you will not be here. I will not be here. I know I am important to Jesus. You are important to Jesus. Each one is important to Jesus. Your presence is important. Tu weta to zago blessed. कितें उलोवपाची पासून गरज आसना. पूण तूं वयता त्या जाग्याचेर ब्लेसिंग येता. तूं धरतीचें मीठ. Not everyone will understand this. कान आसा ताणें आयकुचें. सगळ्यांक सोंसपाचें ना. But if you understand it, you're blessed. Hallelujah. Hallelujah. I feel
See, it's important that we follow the Holy Spirit. It's important that we walk in a relationship with Jesus. If not, we have nothing to give anyone. जर तर आम्ही पवित्र आत्म्या सांगाता चलना, ताची संगती धरून चलना, आमच्या लागीं कांय ना दुसऱ्याक दिवपाक. आनी वेळ आता थोडा हा ह्या संवसारान. जाता तितले आमी आमची काळजां दवरया आनी मनशाच्या जिवितान मातशी रूच घालया. आनी रूच एकेच वस्तू सावन येता, जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची घोडसाण. जेन्ना आमी परगट करता ताचें शुभ वर्तमान, तेन्ना आमी मनशाच्या जिवितान रूच घालता. हालेलुया. आमच्या जिवितांतल्यान आमी तांकां एक बरें दर्शन दितात, बरें उदाहरण दितात, एक्झाम्पल दितात. हालेलुया. सो द टायम इज व्हेरी शॉर्ट. देवाक जाय सगल्यांनी आमी आमचो बागाट, न्हय आमच्या दुडवांचेर, न्हय आमच्या बिझनेसाचेर, न्हय खंयच्या मिनिस्टराचेर, तुज्या बँकेचेर पासून तुज्या भांगराचेर. देवाक जाय की आमचो बाबाट ह्यो सगळ्यो वस्तूचेर न्हय, पूण देवाक जाय आमचो बाबाट ताचेर आयलोलो ह्या वेळार. हालेलुया. चर्चीन येता तेन्ना देवाक आर्गां दिवंक एकदम सोंपें. पूण जेन्ना जिवितान तुजे त्रास आसतले तेन्ना तूं खरेंच आर्गां दितलें देवाक. दीस इज गोइंग टू बी युअर टेस्ट. आनी असली परीक्षा ह्या संवसाराचेर आतां येता. आंकवड लागतलें तुका. I am going to ask you some questions today. Will you still praise Him? Will you still praise Him when you hear news from outside? What I'm going to share with you today, it's very important subject. Hallelujah. Hallelujah. संसाराच्या शेवटाची खुणा कितें जातली म्हणून शिसांनी जेजूक विचारलें. तुम्ही जाणात न्हू संसाराचो शेवट जातलोच म्हण, वो तुम्ही चिंतात की हांगाच रावतली म्हण. फटकी राव देंवचार मनशान फटी सांगल्यात. हे फटी सांगल्यात की मनशांनी पयशे आपलो देव केला, आपले बिझनेस आपलो देव केला, जिवाच्यो वडावण्यो कुडीच्यो वडावण्यो आपलो देव केला. सैतान फटकिलो आनी फटींनी मनशांक सारके शेणयल्या. पूण सोद हे दिश्टी पडटा त्यो सगळ्यो वस्तू काबार जातल्यो. एवरीथिंग वॉट वी सी इज टेम्पररी. टेम्पररी म्हणजे थोडाच वेळ आसतले. It's like a mirage. You think it's there, but it's not there. The book of Ecclesiastes tells us, King Solomon says, what is life? It's vanity. Kaina. Sansaranya. Right? If you go to catch life, it's like you're catching air. Varo dullele vashen. Kaina ona nothing. Chopkyak. Saglen. जे तू चोपको मारूंक वयता काय मेळना तितलें वयता. पूण एकूच आसतलें तें सासणीक जिवीत जे तुका जेजू दिता तें सासणाचें. Hallelujah. And God wants you to have eternal values. आतांच सासणीक डिसिजन आमी घेवपाक जाय. फाल्यां आमकां मेवता ना मेवता. सो शिसांनी जेजूक विचारले, खुणा कितें तुज्या येण्याची आनी संवसार काबार जातलो पळय ती खुणा कितें. आनी जेजून तांकां जायती खुणां दिलेली, सायन्स दिलेल्यो. बूक पडटली, बुकाम जातली. हॅलो, लिसन केअरफुली. बासाची पिडा येतले. यू विल हियर अ वॉर्स. झुजाचे तूं
आयकतले एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर उप्रासला म्हणून तुका आयकोंक येतले. You will hear about it. Very important sign. Luke chapter 21, verse 20. Very important sign. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. Thank you, Lord. जेरुसलेम फौजेन वेडो घाल्लो तुम्ही पळयतल्या तेन्ना ताचे गोट्टान पावले म्हूण समजात. Okay. What is Jesus talking about? He's talking about Jerusalem. Okay. Keep your finger in Luke 21. Go to Matthew 24, verse 32. Can I teach you the word of God? Yes. Hallelujah. Matthew chapter 24, verse 32. Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. Bear with me as I open the company Bible also. Thank you, Jesus. अंजीराच्या झाडाची वपार समजून घेयात. ताच्यो खांद्यो रोसबोरीत जातात आणि तांकां कोंबऱ्यो फुटतात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तेच परी तुमी हे सगळे पळयल्या उपरांत तो लागीं पावलो दाराच्या उमऱ्यार आसा म्हूण जाण जायात. अंजीराचे झाड. You know what is anjir? What is anjir? Figs. Figs. Have you eaten figs? Okay. खाल्ल्या कोणेन? ये सायडीन कोणेन खाल्ल्या figs? Okay, you have eaten it. Okay. So, in the Bible, in the Old Testament, if you read it, you know, in the book of Genesis, Adam and Eve covered themselves with the fig leaves. So that's the first tree that is mentioned in the Garden of Eden. That means there is a tree, fig tree. There was. So actually now half fruit in Genesis. Other the rest of the fruit names are not given, but fig is given. It's at the starting. There's a reason why. अंजीराच्या झाडाची पानं काढून त्याने आपले, they stitched it all together. Don't know how they did it, but they made nice dress for them and covered themselves. Okay, so every time आदल्या कोरारान अंजीराक आणि इस्रायलाक देवान कंपेअर केला. I think it also says in wait, I will take you there. You are ready to do a little bit of Bible study? You okay? Yes. It's fun. It's interesting. Hosea chapter 9. Hosea chapter 9, verse 10. I found Israel like grapes in the wilderness. I saw your fathers as the first fruits on the fig tree in its first season. Somebody got it in Konkani? I found Israel like grapes in the wilderness. I saw your fathers as the first fruits on the fig tree in its first season. But they went to Baal Peor and separated themselves through that shame. They became an abomination like the thing they loved. Okay, I will take this word. As the first fruits on the fig tree in its first season. Konkani ha konashin? Okay, read. I found Israel. Read that. Hosea 9:10. Maka Israel mello. तुमच्या पूर्वजांक
हांवें देखले तेन्ना ओके तुमच्या पूर्वजांक हांवें देखले तेन्ना they were like fig, they were like figs, first fruits on the fig tree. I think God really likes figs. म्हाका दिसता की देवाक बरें लागता अंजिराचें फळ, कित्याक ताणें म्हटलें तुमचे पूर्वज म्हाका अंजिराचे फर्स्ट फ्रूट कशे म्हाका इतले बरे लागले. पूर्वज ते कोण ते पूर्वज असले? ओके, कॅन यू सी दॅट? अब्राहम, राइट? अब्राहम, Moses and all these people, देवाक ते बरे लागले. नोआ, अब्राहम, ओके, पूर्वज, सगळे म्हणा पूर्वज. सो इस्रायलाचे पूर्वज देवाक इतले बरे लागले अंजिराचे फर्स्ट फ्रूट कळे. सो इज कंपेरिंग इस्रायल टू द फिग. बट आफ्टर दॅट हू केम, मागीर ते आयल्या ते तेका बरे लागूंक ना, पूण देवान इस्रायलाक विचून काडले. ही ऑलवेज कंपेर्ड इस्रायल टू द फिग ट्री. ओके, so there are many other scriptures of the figs. Okay, we won't go there. आता आम्ही Matthew 24 आणया and verse 32 पोतून वाचया. Matthew 24 verse 32. कितली जाणा घरा कोणे बायबल वाचता? वाचता? ओके, प्लीज वाचात. कितले दिसांनी मेवतले? I don't know. One great man of God, evangelist, was asked by somebody. तो जाणटो जालो, देवाचे वावर करून करून, देवाची सेवा करून करून तो खूप जाणटो जालो. मागीर ताका कोणें विचारलें, तुका तर तुझे दीस परत दिल्ले जाल्यार, तरणाटे जावपाचे दीस तुका परत दिल्ले जाल्यार, if you were young again, your youth was given to you again, what would you ask from God? तू देवा लागीं कितें मागतलो आसलो? कित्याक आतां तो जाणटो जालो देवाची सेवा करून. हजारांनी लोक देवाशेन आयले ताचे वरवीं. ओके, मागण्याचो मनीस, देवाच्या उतरांक जियेतालो मनीस, ताका विचारले, व्हॉट वूड यू देवा लागीं कितें मागतलो आसलो जर तो तुका तरणाटो केल्लो जाल्यार? पुत ताणें म्हटलें, हांव देवा लागीं मागतलो आसलो की म्हाका बायबल वाचपाक आनीक जाय म्हूण. आय वूड प्रे मोर, आय वूड स्टडी हीज वर्ड मोर. हांव अदीक मागणें करतलो आसलो आनी हांव अदीक देवाचें उतर वाचतलो आसलो. Hallelujah. If it was asked to you, तुका तर विचारलेले आणि म्हाका तर विचारलेले, I would tell the same thing. कित्याक आमी जाणान आमचो वेळ आमी कितलो इबाड केला तो. देवाचे उतर वाचूंक आमकां सोयीक मेळना तेन्ना आमी देवाचे उतर निग्लेक्ट केले, इग्नोर केले. देवाचे उतर आमी काडून कुशीन दवरले. We kept it aside, but that's where our faith was coming from. That's what was getting us closer to God, because God's word is God himself. देवाचे उतर देव जावन आसा, पूण आमी देवाचे उतर निग्लेक्ट केले आनी आमी सगळे जाण होच जबाब दितले असले. I would say that, and I still feel not enough time. म्हाका आनीक वेळ जाय देवाच्या आजीपणान. हालेलुया. म्हाका आनीक वेळ जाय देवाचे उतर म्हाका सोसवंक जाय, जाणा जावपाक जाय. कित्याक देवाचे उतर नको म्हणून कितली जाणां सापसुबी सफर जाता. सापसुबी एन्झायटी, डिप्रेशन, सुसाइड, सापसुबे, because they don't know the word of God. देवाचे उतर नको म्हणून कितल्या जाणांचो आयज इबाड जाता. कितली जाणां, when you see the obituary, न्यूजपेपराचेर हो मेलो तो मेलो म्हूण येता. Return to the Lord. I wonder if they are gone to the Lord. Return to the Lord. Of course you have to return to the Lord. Okay, परत वचपाकूच जाय देवा कडसून. आमी आयल्यान आनी देवाशेन आमकां वचूंक जाय. सो पूण खरेंच रिटर्न टू द लॉर्ड, खरेंच वयता काय तो देवाशेन मनीस? ह्या संवसारान देवा कडेन देवाशीन वचपाक ह्या संवसारान तुवें चॉयस करूंक जाय. It's like God loves you so much, God brought you here today. देव तुजो मोग करता म्हूण आयज देवान तुका हांगा हाडला. Hallelujah. This is not a time for you to go to sleep. The time for sleep is over. Hallelujah. The time to play church is over. Come on, it's Sunday. Let's go to church. Yekabar this. Church in here. Okay, Sunday no chalya. Chale. Sunday zala Monday ani kide. No. That thing is over. God wants you to walk in a day-to-day relationship with Him. देवाक जाय एक संबंध जोडून ताचे संगत सदां काळ चललेले.
हालेलुया. की देवाक जाय. कित्याक जाय? कित्याक तो तुजे बरेपण आशेता. He is a good father. He wants you to have the best in life. Hallelujah. देवाक जाय की तुझी उदरगत जालेली. देवाक जाय की तू सदा खुशाल असलेले. That's why when you go to sit down and read your Bible, you sit, you open your Bible and you go. वाचून बसता तेन्ना कितें जाता? बायबल फुड्यान वाचता वाचता कितें जाता? प्रिचींग आयकता तेन्ना हॅलो कुशीक आहा तेका अशें अशें कर आहा जाल्यार कोण कुशीक? Hallelujah. It's time to wake up. It's time to wake up. उठतात. उठना जाल्यार हांगासून न्हिदला जाल्यार तेरे पेटोवन तत्ता जातलें आनी कुशीन हाती गेली आनी तूं थिंगाच बसला. हें तुका सोजवाना म्हण हांवें सोजमोवपाक आयलें. This is the topic today. Hallelujah. Let's get back to the figs. Interesting. Everybody will get figs and eat when you have figs. It's very good. 32. Matthew 24:32. अंजिराच्या झाडाची वोपार समजून घ्यात. ताच्यो कांड्यो रोसभरीत जातात आणि तांकां कोंबऱ्यो फुटतात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. Hallelujah. Okay. So this is in the natural. In the natural. जेन्ना अंजिराच्या झाडाक पळयता आनी जेन्ना अंजिराच्या झाडाक कोंबऱ्यो फुटतात. Okay. आणि nice fruits are coming. Okay. तेन्ना तुका कळटा की season change जाता आनी गीम लागीं पावलो or summer is come म्हणून. Okay, season yeta. Okay, now among all the trees, sogli zana poili, it's all in the line like that. But when the fig tree is right at the border. Okay, fig tree jenna komryo dita, anjirache झाड komryo dita. Tenna tu zana season change zalo म्हणून. That is the sign. Okay, natural. Same way, jenna tu ही सगळी खुणा पळयतली, गोट्टा पळयती, तेन्ना तू जाणा देवाच्या पुताचे येणे लागी पावला म्हणून. Hallelujah. But why did Jesus say the fig tree? Why? Because there is something connected to Israel. Now let's go to Luke. चिकोन बायबल उक्ते करू नको. ती लूक खंय म्हणून इंडेक्सान पळयतली न्हू. Don't worry. Luke is next to John and after Mark. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Check your neighbor. Okay, anybody is sleeping, just check them. Okay. Oi, would go. Hallelujah. Oh, time need patsanu. Bore, push it down. Don't need la. Isari push it down. Bangar वांटा, पैसे वांटा आणि तो निघला. सगळ्यांनी घेतले कपाट झाले आणि तो निघला. ओके, मग सगळी जाणां बोलल्या जोली खूप. अरे तुका हुंचे नवले अगो बाय तू न्हिदलेले त्यांना वाटला सगळे. हालेलुया. So बाबा निंदा नका. देव कितें दिता तेन्ना तू निंदा नका. हालेलुया. तू कितें म्हणटा? ओके, प्रीचिंग सिस्टरीचे प्रीचिंग. बाबा सिस्टरीचे प्रीचिंग न्हू. इट इज द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचे उद्धार. हालेलुया. देवाचे उद्धार मोठ्या भंडार. हालेलुया. आमेन. इट इज द ट्रेजर. ताचे उद्धारांतल्यान तुका सगळें मेळटा. हालेलुया. ओके, then why did Jesus say to Peter, go into the deep? देवान उतर म्हटले. जेजून म्हटले चल दोरयान, खोल दोरयान तुझे झाड घाल. उतर म्हटले. सगळे म्हणटा उतर म्हणले. पेद्रून ते उतर जिखोन घेतले आणि तो खोल दोरयान गेलो. आखी रातभर ताका नुस्तें मेळ्ळें ना. पूण जेन्ना तो जेजूचे उतर आयकले, ते उतर घेवन तो जेन्ना खोल दोरयान गेलो आनी ताणें झाड घातलें, ताका कितलें नुस्तें मेळ्ळें. कशें? उतर आयकलें देखून. हालेलुया. आनी तूं सोदता कोण म्हाका पयशे दितलो काय. उतर आयक.
उजवाड येता तुझ्या काळोखी मनाचेर उजवाड येता. Praise the Lord. Hallelujah. Very important you hear this word today. You think, why is this telling about Israel? I'm not telling you about Israel. I'm telling about you. Without hearing about Israel, you won't hear about you. Because Israel is the अंजिराचे झाड. Wait. त्याका लागून जेजू म्हटलं ही ओपार. हा? Luke 21 verse 20. What it says? जेरुसलेम फौजेन वेडो घालो तुम्ही पळयतात तेन्ना ताचे गोठान पावले म्हूण समजात. You heard what is happening now? न्यूजाचेर कितें आयकोंक येता? कितें आयकोंक येता? इस्रायलाक जाता आमची हान अमेरिकाक, आमची हान UK, आमची हान दुबय आनी काटर. हॅलो आख्खो संवसार ह्या वेळार अफेक्ट जातलो. Whole world will be shaken. Whole world will be shaken. अंजिराचे झाड इस्रायल. You look at Israel. इस्रायलाचेर जेन्ना तूं नदर मारता आनी इस्रायलान स्टार्ट जाले तूं समज की दीस लागीं पावले. The victory. जशें victory दाखोवन दिता की सीजन चेंज जाता. देवाचो कॅलेंडर इस्रायलाचेर आसा. जेन्ना इस्रायलाचेर कितें जाता तेन्ना संवसारान कितें जातलेंच. बिकॉज देवान सगळ्या राष्ट्रा मदेकात इस्रायलाक वेंचून काडलेले. ते कसले जावं पूण देवान आपली पासवणी अब्राहमाक दिल्या. Hallelujah. आणि देव आपली पासवणी थारायतलो. He will keep it. He will keep it. Hallelujah. Amen. So this war, जेजून म्हटला तुम्ही झुजाचे rumors ऐकतल्यात. And what is happening now is not just a sign, it is the fulfillment of prophecy. जे कितें बरयलेलें आसा ते घडोवन येयला, घडोवन येता आतां. अशें केन्ना जावंक नसलें. It was written in the book of Ezekiel. It was written in the book of Ezekiel 38 and 39. In prophecy asapuni kenna zaung nasli. It kenna skorong nasli. Ki Iran Israelak attack kottele mon. Pun borelele asle. It is written there. Ani oshay borelele asle ki Russia Iranan help kottele mon. पण तुका आणि म्हाका खबर नसली कित्याक आमी प्रॉफेसीचे तितले ध्यान दिनात. पण आख्खो बायबल जावन आसा एक प्रॉफिटीक बुक. जे कितें बरयलां तें घडोवन आयलां. अशें बरयलेलें आसलें. हालेलुया. अशें बरयलेलें आसलें. आयजायाच्या 7व्या आविस्मरण आनी 14व्या वळेन की एक आंकवारी गोरबे जातली म्हूण आनी तिका एक भुरगो जल्मतलो आनी तो जातलो उजवाड. तो जातलो संवसाराचो सोडवणदार. ताका म्हणटले इमॅन्युएल देव आमचे मदे. आनी मागीर 400-500 वर्सां जाल्या उपरांत नाजाऱ्याच्या गांवांत एक अशेंच घडलें की आज पडवो एक आंकवारीशीर आयलो आनी म्हटले मारिया देवान तुका वेंचून काडल्या. देवाची कृपा फेवर तुजे वयर आसा आणि तू जातली आवय संवसाराच्या सोडवणदाराची आणि तू ताका जेजू म्हूण नांव दवरतले. जे बरयलेले असले 400-500 वर्सां आदी ते घडोवन येता. आणि मागीर बरयलेले असले अशे जायते प्रोफेसीज आसा. आयजाया 53 बरयलेले आहा की जेजू आमच्या पातकांक लागून आमची खास आपल्याचेर घेतलो. आमी मेंढरे कशे पयस गेलेले ताका सोडून आमी पयस गेलेले पण तेन्ना ताणें आमचो मोग केलो आनी आमची खास ताणें आपल्याचेर घेतली आनी आमच्यो सगळ्यो पिडा ताणें आपल्याचेर घेतल्यो आनी ताच्या गायांनी आमकां पिकोणी मेवल्या म्हणून बरयलेले असले. इसायास प्रवाद्यान बरयलेले आनी तशेंच घडलें की जेजू आयलो आनी जेजू आमच्या पातकांक लागून खुबसार मेलो आनी ताचें रगत वारून आमच्या पातकाचे बोगसणे आमकां मेळटा. हालेलुया. इट वॉज रिटन एंड इट वॉज फुलफिल्ड. इट वॉज रिटन एंड इट वॉज फुलफिल्ड. आनी अशें बरयलेलें आसा की तो परत येतलो. जेजून म्हटलें हांव परत येतलो
आणि अशेच घडटले. सो व्हॉट इज द फायनल सायन? जेरुसल्याक फौजेन वेडो घातलो तुम्ही पळयतले तेन्ना ताचे घडतन पावले म्हूण समजात. तेन्ना जुदेंत आसात आनी दोंगराचेर पळून वेचे, आनी शारांत आसात आनी भायर सोडून वेचे, आनी खेड्या गांवांनी आसात आनी शारा भितर वेचे न्हय. You seen the news? You seen the news? Anybody wants to go tour in Israel now? No, you will not go. No airports now. No tour now in Israel. Why? You can't go in the city. Sharon वचपाक जायना. It's too dangerous. People are hiding underground गेल्यात लोक. It's dangerous. इतले वॉर जाता. No, what we say? आमकां लागना रे ते. इस्रायलाक रे. आमकां लागना ते. आमी इंडिया सुरक्षीत. Forget about that. आमी say गोंय आमकां गोंयाक काय जायना. आमकां गोंयाक काय जायना. आमकां देव सांभाळटा. फुडलें सांगिना तूं जाणा तूं कितें म्हणटा तें. गोंयाक काय जायना. तूं जाणा तूं कितें म्हणटा तें. ऑफेन्स जाता. ऑफेन्स ऑनलायन पळयता तांकां ऑफेन्स जाता. मागीर ते रेकॉर्ड करतात न्हू. सिस्टरीन अशें म्हटलें म्हण. So we take it for granted. काय जायना रे. जेजून कितें म्हटलें? नोवाच्या टायमार तशेंच जाल्लें. जशें नोवाच्या टायमार जाल्लें तशेंच जातलें जेजू येता तेन्ना. मनशाचो पूत येता तेन्ना तशेंच जातलें. इट इज रिटन इन मॅथ्यू 24. त्याच तेंपार कितें करताले ते? नोआ सांगीत आसलो. बुट्टी येतेली रे, बुट्टी येतेली रे, बुट्टी येतेली रे. पातकाचे बॉक्सडे मागा देवाशी नागे हात. पातकाचे बॉक्सडे मागा देवाशी पिसो जालो पिसो. बोबाट मागता ही पिश्री जाल्या ती. This bishopon is shanepon in the eyes of God. Hallelujah. तो सांगीत रावलो आणि ते म्हणाले पाऊस केन्ना येवंक ना. कितें सांगता रे बुट्टी येतली पाऊस केन्ना येवंक ना. ते जाल्यार तो तारू हुंय बांदतालो ऑन द लँड. He was building the taru on the land. The ark he was building on land. You know, दोरयाशीन बसून न्हू तो जमनीर बेश्टे जमनीर तारू बांदतालो. आनी सांगीत रावलो बुट्टी येतली. तूं कितें सांगता रे. तेणी पावस केन्ना पळोवंक नासलो. कित्याक केन्नाच पावस पडोंक नासलो जमनीचेर. आनी ते खाताले पियेताले मजा मारताले पार्टी करताले आपल्याक जाय ते करताले. काय खबर नासली. हांव म्हणना देवाचें उतर म्हणटा. सी वॉट इट सेज. मॅथ्यू 24 verse 37. But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. इतले आमकां हुस्के जाता. इतले हुस्के जाता. होय काजार केन्ना करतली चेडा. काजार केन्ना करतली चेडवा. काजार केन्ना करतली. भांगार कशें करतले. अरे बाबा जास्ती काडी नाका. पहिले तुझे इंटेंशन जावपाक जाय. म्हाका तारवान भितर सरोंक जाय. हालेलुया. तांकां पळोवंक नासलें. ते खाताले पियेताले काजार जाताले मजा करताले आपल्याक जाय तशें करताले. दे वर लिव्हिंग इन सिन. तांकां पळोवंक नासलें. नोआ सांगीत गेलो. Did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man. तांकां कळोंक ना कितें जालें. देरबेतूस पावस पडलो. देवान नोआक सांगलें भितर यो. टायम जालो. टायम अप. सगळी म्हणा टायम अप. म्हणा टायम अप. टायम जालो. समय इल्ला. बेगा 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 बेगा. हाकोंडे हा कन्नड हाकोणी गा ना मिस्टर. बेगा 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 बेगा. बेगी 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 यो बेगी यो. सगळी तारून भितर यो. आनी तारू बंद. दार देवान बंद केले. दार देवान बंद केले.
आणि दार बंद जायना फुडें जरा पावस येतोच रावलो आणि जमनीतल्यो सगळ्यो जोरी फुटल्यो. सगळ्यो आख्या संवसारांतल्यो जोरी आसा त्यो सगळ्यो घसघशीत फुटल्यो आणि पावस येतोच रावलो. पावस केन्ना पडना बरो रावलोलो, केन्ना पडना. सगळो पावस पडत रावलो 40 दीस 40 राती पडत रावलो आणि उदक वयर येतोच रावले आणि मनीस पिवतोच रावलो स्विमींग करतोच रावलो झाडाक चडटोच रावलो मागीर झाड बुडले, मागीर दोंगरार चडलो, मागीर दोंगर उदक चडटोच रावले आणि दोंगरूय बुडलो, मागीर तेय बुडले आणि काबार झाले सगळे. पण तारवान भितर काबार जावंक ना, तारवान भितर जिवीत असले. Hallelujah. There was life inside that ark. Hallelujah. Because somebody believed. कोणें तरी विश्वास दवरलो देवाच्या उतराचेर आणि ताणें आयकून घेतले आणि विश्वास दवरून तो आणि ताचे घराबो नोआन ताचो घराबो त्या तारवान भितर जनावरांनी आयकले ते सगळे भितर असले. I know you heard this before. But it's never enough to hear it. You have to hear it. Hallelujah. तशें जातलें जेजू येता तेन्ना. But let's go to Jerusalem. Okay. जेरुसलेम फौजेन वेळो घाल्लो तुम्ही पळयतल्यात तेन्ना. पळयले कोण तरी पळयला न्यूज? इज जेरुसलेम सराउंडेड नाव? अशें घडटा अशें दिसता तुमकां? दिसता की ना? They are surrounded. Israel is surrounded. खुंयसान दुस्मान उबे आसले तेचे. But don't think Israel will just go down like that. God will fight. Amen. God will fight for them. Amen. God will fight for them. Hallelujah. I was thinking in the book of Revelations it is written अशें बरयलेलें हा प्रकाशनाच्या पुस्तकाचेर मनशाच्या आंगाचेर फोड येतले. I was thinking, what is this? देव धाडटलो काय असले? Then I realized what will happen. It's the nuclear war. The bomb, जे पळय बॉम्ब घालता, the radiations will cause people to have lots of wounds. आंगाचेर तांचे घाय जातले. Because nuclear bomb घालता तेन्ना. The radiation of that bomb. Are you there? You taking it seriously? Maybe you don't watch the news so much. But I want to tell you the good news. Hallelujah. Hallelujah. So, तोरसूत घेवपाचे verse 22. तोरसूत घेवपाचे दीस ये आणि बरयलेले आसा ते सगळे आता पळोन येतले. It is going to come true. जे बरयला ते सारखे जातले. Hallelujah. ते दीस येतोच गोरबेज बायलांचे आणि बालकांक दूध दितल्याचे खटा. देशाचेर भयंकर आटेरिटे येतले आणि ह्या पिंकेचेर क्रोधाची शिरोंत पडटली आणि विदेशाचो काळ बरोसोर ती तलवारीन मरण पडटली आणि तांकां कैदी करून सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची दुस्पट जातली आणि विदेशी जेरुसलेमाक पांयां तोडाक मोस दितले. कोण ते विदेशी? The Gentiles, Iran and other nations. बरयलेलें आसा. Verse 25. सूर्याचेर चंद्रिमाचेर आणि नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. सोमदीर गरजता तो आयकून आणि लारा उत्सामोळ जाल्यान ती पळोवन संवसारार राष्ट्रां सारखीच गाबोरतलीं आणि तळमळटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्यान कापून मनशाचो जीव येतलो विरगून तर अंतराळाच्यो शक्त्यो कलकलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवीन आणि व्हडले मोहिमेन एका कुपामध्ये येताना ती देखतली. हे घडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आणि तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Lift up your eyes for your redemption draws near. Hallelujah. Thank you Jesus. हे सगळे घडोवन येतात तेन्ना उंच करात. I always tell you, always see the sky. You know, अंतराळाची नदर मारूंक जाय. आकाश वय जाल्यार कितें? माझे जीवित अशें जालां, माझे जीवित अशें जालां. You just look down, but you look up न्हू. वयर पळय न्हू केन्ना तरी. नदर मार न्हू त्या कुपाचेर. काय बरी दिसता ती कुपा.
हालेलुया. काय बरं हे सगळे देवान तुझे पासत रोसला ती फुलां ती फळां काय बरी नखेत्रां सोबी दोंगर सोम्या जेन्ना पडता अंतराळाचेर सोम्या जेन्ना नदर मारता मळबा वेळी मळा सोबी ती नखेत्रां तुजी मोहिमेन बोल्ल्यान तुजी सगळी रोसना आनी हांव काळजान ठावन सोम्या गारगा दिता ओय म्हज्या काळजान ठावन सोम्या गारगा दिता. आमेन. कुप्पाचेर येतलो खंय येतलो कुप्पाचेर येतलो. कोण येतलो कोण येतलो जेजू मेलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. तुम्ही म्हणून म्हणून सोय जाल्या तुमकां खबर पासून ना कितें म्हणटा ते रायट. We didn't know this. आम्ही नको असले. Maybe you know, but I did not know. लहान असताना अशें म्हणटाले, पावटाचो गुड परगटुया. आतां कळ्ळें तुका कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें. जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो. तेंकोर जालो कांयच कळनासलें हांव कितें म्हणटा तें. जेजू नव्यान येतलो. He is coming again. He is coming again. तो नव्यान येतलो. Hallelujah. Amen. वो आएगा बादलों पे यीशु राजा आएगा संग अपने लोगों को ले जाएगा मिट जाएगा अंधेरा हो जाएगा उजाला जब राजाओं का राजा आएगा. वो आएगा बादलों पे यीशु राजा आएगा संग अपने लोगों को ले जाएगा मिट जाएगा अंधेरा हो जाएगा उजाला जब राजाओं का राजा आएगा जब राजाओं का राजा आएगा. Amen. So see, you're not waiting for any more signs. Signs are over. You are now waiting for the trumpet sound. Hallelujah. You're not waiting for any more signs, my dear. The signs are over. Now you're waiting for the trumpet sound. Hallelujah. तू आणि कोणा विना आणि कोणा कितें तुजी केन्ना येतलो तू बाबा कोणा सगळी जालीं कंप्लीट सगळी कंप्लीट. आता कितें जातलें. सी what will happen. Go to Matthew 24 again. Go to Matthew 24 again. Hallelujah. Are you enjoying this? You have to enjoy the word of God. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Okay? You go to verse 29. Matthew 24:29. त्या दिसाचो संताप येना फुडें सूर्याचेर काळोख पडटलो. चोंद्रीम आपलो उजवाड दिवचो ना. उगडास दोरा कितें वाचता ते उगडास दोरा. नखेत्रां मळबा वेळी सोकला पडटलीं आनी अंतराळा वेल्यो शक्ती कलकलतल्यो आनी तेन्ना मनशाच्या पुताची खुणां मळबाक दिसती पडटलीं. सी खंय दिसती पडटलीं मळबाक. बाबा इन द क्लाउड्स ओके मळबाक दिसती पडटलीं. संवसारांतली खुणां अड्डी पडयतलीं. बोगोस सायबा. इट विल बी टू लेट. राव सांगता संवसारांतली खुणां अड्डी पडयतलीं आनी पदवेन आनी व्हडे मोहिमेन मळबाच्या कुपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक देखतलीं. हालेलुया. देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां. कम ऑन. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां. उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा. हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा
देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां. Hallelujah. जी तू कोणाक सांगताले तुजी शेजाऱ्यांक सांगताले आयकनाले कितें गो तू थिंगा रेतीराक वचून पिशें जाला तू बायबल वचून पिशें जाला कितें गो म्हणटाली पळय ती देखेगा सारा जहां. Hallelujah. कोर जेजू सांगणार तेंकाय देवाक लागला की कोणच आत्मेक इपाट जालेले. Amen. God is so good. So good. आणि म्हण आम्ही मोठ्या आवाजाचो कोडणो दिवन तो आपल्या दुतांक धाडटलो आणि संवसाराच्या चारूय दिशावेल्या अंतराळाचे एके शिमे थावन दुसरे शिमे पर्यंत आसलेल्या ताच्या विसलेल्यांक ते जमयतले. And 31 says in English, he will send his angels with a great sound of a trumpet. This word trumpet is not this is not their trumpet, okay? This is shofar. So we have shofar. You know shofar is different. Ta-ta! असलो आवाज येतलो मोडपाचेर आणि सगळ्या एकठांय करतले. रुबीना शरद सगळी एकठांय करतली. यो रे सांगता दाखयता पळय ते यो रे मातशें यो रे जेजू येयला मरे यो रे. यू थिंक सो अख्ख्या संवसाराचे चारूय कोनशांनी विचून काडलेली हान तेका कितलो टायम लागतलो एकठांय करून यो रे तता एकदांच वाजतले आणि कितले वेगी जातले. Let's read the word. 1 Corinthians 15. Bega. Come on. Hallelujah. 1 Corinthians 15 verse 52. Verse 52. Somebody got it? In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruptible, this mortal must put on immortality. Okay. कोंकणी जाणांची म्हटली सिस्टर उरली हाय फाय इंग्लिश म्हणटा आमकां कांय सोंसपना. शी इज रीडिंग सो फास्ट म्हणटली ऑनलायन हाती म्हणटे कितले फास्ट वाचले सिस्टर. बेटा 52. ओके एकाच हांव खबर काडटा ती एका गुडार्थ स्वताची. आम्ही सगळी मरची नाव. जेजू येता तेन्ना आम्ही सगळी मरची नाव. आय ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डाय. ओके लाईक दॅट. ओके आम्ही सगळी मरची नाव पूण एक घडये भितर इन अ मोमेंट आम्ही वाचला पळय कशें जातले. एक घडये भितर दोळो बिटबिट्टा म्हणसर. आता कितलो वगत लागता तुका दोळो बिटबिटूंक? चालेल. रुबीनान तितले फसफस केले 2-3 फावटी केले. हा कितलो वगत लागला? 100 टक. ओके तता टक गेले. नाच जाले. ओके दोळो बिटबिट्टा म्हणसर निमाणे तुरेच्या सादार देव आम्हा सगळ्याचे रूपांतर करतलो. तोर एक तुरी वाजतली आणि मेल्ल्या मनशांक देव अविनाशी सोयबान पुनर्जीवन करतलो आणि अशें तोच आमचे जी जिणी आसा पळय तांचे रूपांतर करतलो. सो यू कॅन इमॅजिन. I would have used her as an example, but she is still. Come, Sharon. You have to, I'm not saying die, but pretend to die.
Because if I say tired, one word's very, you have to be very careful. Okay. Okay? So. Alright? Putin wasta. I cut. Ang khabar katan ti eka gudan satachi. Ami sogli morchi now. Pun eki godiye bitor dora bipita manusor nimane turturiche salar deo ama soglenche rupandor kortolo. To tor ek turi vastoli ani mella munisham deo om vinashi soiman punor jivan kortolo. So now Cheryl is vinashi, tu vinashi, am vinashi, ami sogli vinashi. Ji kon vinashi jana no? A सगळे जण जाणांनो विनाश म्हणजे कितें ते ओके पिड्डेर जाता कुसता पळय तो लिक्विड विनाशी पण जेन्ना तुरी वाजतली तेन्ना मेल्ली मनीस आसा ती अविनाशी जातली हालेलुया हालेलुया बॉडी विल बी कंप्लीटली रूपांतर जातले आणि हांव थिंगा तेन्ना म्हजें रूपांतर जातले आनी लिक्विड जे आवयगे ना जावचें ना हालेलुया so we will be like jumping hallelujah we'll be flying hallelujah and that is the supernatural thing आतापासून जे आमकां घडटा न्हू तूं म्हणटा सिस्टर तूं अशें कितें करता अशें कितें करता कितलें फास्ट आनी अशें करता अशें नाचता अशें बाबा देवाच्या आजीपण येता तेन्ना ऑटोमॅटीक कितें तरी जाता हालेलुया हालेलुया कितें तरी जाता एक नवी एनर्जी येता आनी जेजू येता तेन्ना रूपांतर जातलें आमी चेंज जातलीं हालेलुया face and everything spotless skin hallelujah no spots no fats no pain no hallelujah एकच लागून जेन्ना देवाच्या आजीरपण येता लोकांक ती कोणी कशी घेवता because in his presence the sickness cannot remain hallelujah how much more when he comes really when he comes to take us आणि मागीर कितें जातलें you remember this 1 Thessalonians 4:6 तूं थिंगाच राव ओके पोतून pretend okay you're enjoying this hallelujah Thessalonians 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 praise the Lord hallelujah Rawa thank you Jesus okay verse 16 कित्याक हुकूम परगट जातलो पळय आयकून घे हे उतर जें वाचता एकाच जाग्यार ना कितल्या जाग्यार पळयलें तुवें 4:16 1 Thessalonians 4:16 कित्याक हुकूम परगट जातलो महादेव दुतांचो ताळो घासतलो आनी देवाची तुरतुरी वाजतली थिंक तुमची कोण जेजूचेर विश्वास धरून मेल्यान पळय ती आसा कोण हांगा ओके देवदूताचो ताळो घासतलो देवाची तुरतुरी वाजतली तेन्ना सोमी आपूण खाशा सर्गात देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावाट दवरून मेल्यान ती पयली पुनर्जीवन जातली हालेलुया ती पयली पुनर्जीवन जाती कोण मेल्या पळय ती जेजूचेर विश्वास धरून मेल्या पळय ती पुनर्जीवन जातली ओके आनी मागीर आमी ओके क्रिस्ताचेर बावाट धरून मेल्यान ती पयली पुनर्जीवन जातली उपरांत आमी जिवी आसतल्या ती देव आजून जिवी दवरतलो ती क्रिस्ताक अंतराळार मेलचे खातीर आमकां तांचे बरोबर कुपाचेर उखलून वाडटले आनी आमी सदांकाळ जेजू वांगडा आसतली हालेलुया मेल्यान ती आनी जिवी आसा ती हालेलुया आनी ताळी वाजोवन जोरसे आमेन थँक यू सर अशें जातलें पूण अशें जाता तेन्ना संवसारान कितें जातलें सगळें दाखयता मॅथ्यू 24 पोत्तून उगडास सोदतले स्क्रिप्चर उगडास सोदतले कान उक्ते आसतले तुरी आयकोंक आमेन मॅथ्यू 24 verse 40
Thank you, Holy Spirit. The Lord is making it so beautiful for you to hear this. Thank you, Jesus. Verse 40. तेन्ना शेतान आसलेल्या दोगा दादल्यांतल्या एकल्याक उठतले, दुसऱ्याक सांगतले. दोग जाण शेतान काम करता, सरिता सिस्टरीच्या मानाय दोग जाण आसा. ओके, ताता जाले एकलो गेलो, एकलो उरलो मानाय. आनी सरिता सिस्टर तर हापोवपाक शेंद जाले. शी मिस्ड इट. Oh, you'll not miss it. If you are there to see eklo thamare, that means you missed it. Now you understood. See it, you light. Dogs and काम को दिले शेतान. एकला को दिले, एकलो उतलो. कित्याक एक जेजूचेर बावाट दवरतालो, दुसरो दवरिनासलो. जो बावाट ठेवला, जाणेन जेजूक आपल्या जिवितान स्वीकार केला, जो जेजूच्या रोगतान नितूर जाला, जेजू येता तेन्ना ताता आज पडवे तुरी वाजयतले. टक गेलो. तो पळोवपाक लागलो. खंय हारे नाच जालो. सेम थिंग विल हॅपन. दांत्यार दोळूंक आसलेल्या दोगा बायलांतले एकलेक वतले, दुसऱ्याक सांगतले. दोगा जाणां दांते, तेन्ना दांते रायट पिठो करपाक. एक ते सायडीन, एक हे सायडीन. एकले सांगता दुसऱ्याक, जाणा मुगो जेजू असलो आनी कोणूच ना. तूं तर जेजूचेर बावाट दवरशी जाल्यार तुज्या पातकांतले तूं सारवार जातलें. तूं जाणा जेजू तुज्या पातकांक लागून मेला. ताचेरूच विस्वास दवर. कांय करची गरज ना. कितें सांगता गो, म्हाका ती वचोंक जाय, ती वचोंक जाय. आनी ती ताते ताता टक एक गेले, ते उरले. समजता? One will be taken on the left. You saw what happened to that Air India plane? When Jesus comes, if the pilot believes in Jesus, turi vastoli, pilot not zatalo, plane will crash. So smata, apone te oktache. That is that moment. We have to be ready for that moment. Hallelujah. Take this away. This is not taken from a storybook. This is the word of God. Amen. जेजू येता तेन्ना मनशांक वेळ आसना. सायबा बोगोस बोगोस म्हणून ओड्डी बुडयतली, पूण आमी थिंगा आसशीत ना. संडे रिट्रीट चलता आसतना जायत जाल्यार I pray everyone goes from here. कान आसा तेणे आयकुचें. पूण जायत्या जाग्यांचेर जायतीं वयतलीं. थोडे पास्टर आतुकतले. मिनिस्ट्री कोत्ता म्हणून आमी वडपण करूंक जायना. कित्याक आमच्या बऱ्या कुरण्यांक लागून आमकां स्वर्ग फावो जावंक ना. पूण जेजून आमचे पासून बलिदान केलां, त्या बलिदानाचेर आमी विस्वास दवरला, देखून आमी सारवार जातले. तेका लागून जेजून म्हटलां,
माथेवाच्या 7व्या वस्वरान 21वे वळीन त्या दिसा जायते म्हणटलेत सौम्या सौम्या तुझ्या नावान हांवें देंवचार काडले तुझ्या नावान हांवें जायत्यो बऱ्यो कन्यो केल्यो पिडेवतांक बरी केली म्हाका सर्टिफिकेट पळय म्हाजी पूण जेजू म्हणटलो म्हजे सरशेले कडसर हांव तुका केन्ना सोडपाक ना only that the ones who do the will of the Father in heaven जी कोण स्वर्गीच्या बापाची कशी करतात तीच पावतली Hallelujah. आगोड दिसता Is it very difficult? No. जरी तो तू चिंता तुझ्या बऱ्या कर्तुपाक लागूनच तू तयार आसतले म्हण तुझे प्रयत्न कितले कर निफळ जातले पूण जेन्ना तू ताचे भितर रावन जेजू भितर रावन जेजूचे संगतीन भितर रावन ताच्या आदारान जेन्ना तो फुडें चलता ऑटोमॅटीक बऱ्यो कन्यो येतल्यो हालेलुया पातक करूंकशे दिसना कित्याक तू देवाचो मोग करता देखून यू डोंट वॉन्ट टू सिन यू हेट सिन एक फोट पासून म्हणल्यार तुका खातेले भितर कित्याक तुझे भितर जी येता तो पवित्र आत्मा तुझ्या अंतस्करणान भितर आहा तुजो पवित्र आत्मा पूण जी कोण देवाची बिरांतीन चलनान तांकां पातक कांय न जातले आनी तुरी वाचता तेन्ना शेंटेलीन ती बायल्यान आमी बायबल घेवन दाखयले मनशाचे काळीज देव वळखता Hallelujah. जायते जाण म्हणटले I was baptized. I have taken baptism. It's not your certificate. Are you filled with the Holy Spirit? Many people, they even took baptism. They were baptized. They went back to their lifestyle. That doesn't mean that we should not obey the Lord. Obey the Lord. Obey the Lord. Hallelujah. He is about to come. See, I'm telling you in advance. America has already got warnings from Iran. United States of America have got warnings. Middle East have also received warnings of potential attacks. केन्नाय अटॅक जावंक शकता त्या जाग्याचेर जेन्ना आमची मनशां आसा तेन्ना आमकां हुस्को जातलो रायट तेन्ना आलो नाकाय This is what I meant to say. आमचे कोण ना थिंगा नो प्रॉब्लेम नो इट विल अफेक्ट एवरीवन पूण तूं तयार आसा तुजी भुरगीं तयार आसतलीं तुजी सोयरीं तयार आसतलीं तुजी फॅमिली तयार आसतली तुजें काम तूं तयार राव आनी तुज्या कुटुंबा पासत माग हो वेळ न्हय झगडपाचो हो वेळ न्हय झगडपाचो ताणें कचरो म्हाज्या घरान घातला ताणें कचरो This is not the time for that. तेणेन म्हाका अशें केलां Forget it. No time for keeping grudges. काळजान दवरून रावन एणेन केला I'm waiting for my Jesus. I'm waiting for my Jesus. हांव म्हज्या जेजूची वाट पळयत आसा Hallelujah. Come on. Get yourself ready. Get yourself ready. आयच्या दिसा थांब काळीज तयार कर जेजूक खंयच्याय वेळार जेजू तूं येत हांव तयार आसुनी म्हजें काळीज म्हजें मन तुका दिता Hallelujah. Remove these chairs. Slowly remove the chairs.
Lift up the keys, brother. Pole audisheri tuka tu kongeli tujhe thai warmaka boys what hong diu naka pole audisheri. Come on, surrender your life to God. Matuka tukangeli tujhe thai warmaka boy sorrow dunaka Jesus boria golia sadlo haven tuka ev goda what doli beside what adarli pore audisheri duka tukangeli tujhe thai warmaka boy sorrow dunaka. Get ready, for the trumpet will sound anytime now. Eyes kal fulla mayan audoko punvel lagi bolo kuna sogli amcha sankari kasa ani Jesu amka warong ko pacheli atolo tenna विश्वासी कोण असतलो जेजू म्हणटा हांव येता तेन्ना तुजो भावात खूंय असतलो कोणाचेर असतलो. अशा मोगाच्या भाव भयणीनो आयज नीच्यो घे की सोम्या कोणाचेरूच म्हाका म्हजी नदर लावपाक नाका पूण म्हाका तूं जाय म्हजो बोवाट फकत तुजेरूच आसपाक जाय. तू येता तेन्ना म्हाका विश्वासी रावपाक जाय कितेंय हांव करूंक म्हजें काळीज तुजे सवे आसूंक जाय. Whatever I do, I want to be faithful. The Lord is saying, who then is a faithful and wise servant whom his Lord has made him master over his household? कोण जावन आसा तो विश्वासी चाकर? कोण जावन आसा तो विश्वासी चाकर जे बरें जेवण आपल्या भुरग्यांक दितात? म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो जेजून तुका विचून काडला विश्वासी राव. हे उतर देवाचें जे तुवें घेतलां हें जेवण तूं दुसऱ्यांक दी. जावं दिता ते वाटेन वेता जो रुंद वाट आसा. थोडो लोक अशी वाटेन वेता रुंद वाटेन सगळीं वयतात संवसाराचे वाटेन सगळीं वेतात चड लोक वेता पूण तुका देवान वेचून काडला अशीर मार्गार चलपाक. द नॅरो वे तुका वेचला देवान. तूं विश्वासी राव. संवसार सोंपो पर्यंत जेजू येव पर्यंत. I have decided to follow Jesus. Sing it with all your heart. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. कोणाक चुकतलो or rapture
जेजू येता तेन्ना कोणाक चुकतले जे मनशां आपले वडपण करतले आनी चिंतलें की म्हाका देवाची गरज ना तांकां चुकतले आनी सॅड पार्ट ही दुख्खी बरी खबर ती ही जी जेजूचेर विश्वास दवरता म्हणटात पण आपले जिवीत जेजूक मानता तशें ती चलना तांकांय चुकतले. Many believers, people who believe, Christians, क्रिस्तांव मनशां जी म्हणटा हांव सगळें जाणा पण देवाक मानता तशें जिवीत जियेना तांकां चुकतले जेजू येता तेन्ना आनी ते क्षणभर तितल्याच वेळार जेन्ना जेजू आमकां व्हरतलो सगळो संवसार पळयतलो आनी व्हड्डी बडयतली संवसाराची कणा पण त्या वक्तार वेळ न्हू रिपेंटन्साचो म्हणपाक की म्हाका बोगोस that time it will be too late. तू धरतीचें मीठ ह्या संवसाराचें मीठ तू मिठाची खारसाण केली तर जेन्ना तू आसचें ना तेन्ना ह्या संवसाराक कसलीच रूच आसची ना. ह्या संवसारान इतली उचामोडाय जातली संवसारान केन्नाच जावंक ना तशें जातलें केन्नाच इतले जावंक ना तितले जातले. झगडी झुजा मारामारी उजो पिडा जायते जातले अंतराळाच्यो शक्त्यो सगळ्यो कलकलतल्यो सूर्याचेर काळोख येतलो चोंदरी आपलो उसवाट दिवचो ना नखेत्रां मळबावेली सोकला पडटली काळोख आसतलो सगळो आनी त्या काळोखांत फिजिकल डार्कनेस आनी स्पिरिच्युअल डार्कनेस सगळे एकूच जातले. Prepare yourself today. Prepare yourself today. Prepare yourself today. Nothing is impossible with God. Deva time kai kotina. तुझे कितने काम आसा. Don't worry about that. तू एकूच तयारीन राव. म्हाका जेजू येता तेन्ना म्हाका वचूंक जाय. हीच तयारी तुजी. इतलीच. तुझ्या कुटुंबापासून माग तुझ्या भुरग्यापासून माग तुझ्या घोवापासून माग तुझ्या बायलेपासून माग आवय बापायपासून माग यू प्रे फॉर युअर फॅमिली तू माग इतलेच तू काम कर विश्वासीत राव जेजू येता तेन्ना तू काम व्हरतलो तेन्ना एकुडी कसली पिडा उरची ना एकुडीचेर कसलेच वायट उरचे ना तुजी विनाशी कूड अविनाशी जातली. इट्स गोइंग टू बी एन इनकरप्टिबल बॉडी आनी जेजू आसा तुजो आमकां उखलून वतले. वी विल बी फ्लाइंग टू हिम. That's your future. Just your future. Rabashaba, Elikamatorah. Holy Spirit, fill your people now. Come on, let the holy fire of God come upon you. Hallelujah. Sam Jesus, eyes machi khuda tuka petoita. Eyes machi jivit porot au tuka commit kutta. Jesus maka bogos, au kui chuklia, maka bogos. Eyes ratik sori tor tuji turi vasli zalar. Au to era samjai ya belar turi vasli zalar. Au to era samjai. Fude kuchya disani tor. Oshe zale zal au to era asumjai sodakal. Somya tuja utran maka dor, tuja achi podan maka dor. Come on, tell the Lord, I want to be in your presence, God. Many are called, but few are chosen. Zaita kapone asa, thodak visleni asa. आम्ही इथून काढलेल्याकूच जेजू वतलो. आपण सगळ्यांक दिल्ले आसा पण विचून काढलेली थोडी. That's why it says few are chosen. Raboni Abrahia Zia Bradore Recamante Ishua Rahimetea Apala Satile Messia Abrusha Bali Alakrama Stala Brastele Grastole Brasele Brasia Azira Betie che Recamatora Azira Betacora Basie Ashanda Baresia Capara Sea. Hallelujah, glory to God. Come on. Let the mysteries of God be open unto you. Let the strength of God come unto you. In the mighty name of Jesus. देवाची शक्ती द्याचे बोल घोटाया वेळा तुझे कुडी तुझे आत्म्यात. Hallelujah. Rama Shamale Egara Sedere Kese Terebe Konus Piden Utsuna Lam Chini Tuga Jesu Yo Porian
Hallelujah, my God. My God. Prayer warriors, rise up. Prayer warriors, rise up. Intercessors, rise up. Hallelujah. Devachi seva kortat. The utat. Hallelujah. Odik devacha uzza tuja jinitan. Odik devacha uzza tuja jinitan. Shabaya baya mana 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 rikara. Ezente ketekere. Izi shabala kora. Ezebroto lekia. Hallelujah. Forgive those who have wronged you. Kone tu kanto ko ila tanga box on di yati. Hey. It's so beautiful to live a life free. Zatu. Konachi skies mat durinaka. Hallelujah. Forgive your in-laws. Forgive your father, mother. Forgive your children. Forgive them. Hallelujah. Open your hands, my God. Open your hands, yes. Aruma tabara shabalekete. Shalemandila shalemandola moseleke. Hallelujah. Lerahibete. Asorakitea. Do you realize how important you are to the Lord? Do you realize how important you are to the Lord? Do you realize how important to them are? To Sana they want to come in Sunkala, to Dorti Chemit, to Yasansaran Asosor, to Yasansaran Asosor, Yasansaran Miningasa, Kinatujabitan Devachi Utarasa, hallelujah, and Bari Hemetia Barasi Kabaya Yazia, hallelujah. They will mock you, they will say all kinds of evil against you for the sake of the Lord. Devacha Nawa Khatir to Gazaiti Zana Fokara Kotolin, Korudi, Jesu Yata Tenna to Tukawartalo, Rabba, Lezia, Emreta Katabara, Shale, Kete, hallelujah. Brother, that pain in your body, yes, heart like that, he's touching you right now. I also see somebody having happiness in the chest. Right now, he's healing in the name of Jesus. He's healing. Forgive that person. Forgive. It's hard. Forgive. Hallelujah. I release healing in your body. In the name of Jesus. I release healing in your body. Right now. Be free. In the name of Jesus, be free. I command that pain to go out. In the name of Jesus. So clear so that your algorithm your voice sounding. Jesus Chanaman. Hallelujah. Walk, my sister, by faith. Walk in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus Sulkanita. Jesus Chanaman. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Joint be loosed. In the name of Jesus. Joint be loosed. Pain be gone. In the name of Jesus. Come on, keep on praying. Yes, Le Messiah, era così la massa medara, Lesenamara kia barahosena, Rashamane, Inasamane, kia berai, Shamane, Kai. Hallelujah. Yes, walk. Hallelujah. You're my healer. Oh, you're my healer. Sursurit down the ang. Jesus Chanavan. Hallelujah. Yeah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. The Lord has mercy on you. Rena Shamatel, Zera Bakata.
Yeshua, come to the, come to the, come to the. Yeshua, come. Yeshua, Yeshua. Come on, keep praying, keep praying, keep praying. Hallelujah. Hallelujah. Jesus yatatena. Jesus yatatena. आमची कुडीन किती वाईट आशेना आता या वेळार जेजू तुझ्या सांगत असा तो तुझे जीवित तो तुझे जीवित तो तुका जीवित दिता हालेलुया जेजू असा तो जीवित असा जेजू असा तो जीवित असा तू मरचना तू जियेतलो तू मरचना तू जियेतलो जेजू पासून तू जियेतलो हालेलुया Hallelujah. Jesus paso tu chietalo. Glory to God. Hallelujah. So if I plan to your jivita word, I cancel I cancel it in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I release life into you. I release life into you. Jivit tuja bitor. Jivit tuja bitor. Sakle pine chapte kudikle baisar Jesus chanava. In the name of Jesus. Hallelujah. Whole body be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Jesus Satan cannot successful results of your Hallelujah. They want to go Vitsun Kalla. They want to go Vitsun Kalla. To your sons at Uswad. To your sons at Uswad. To your Kutubacha Uswad Zavra Satu. To your Furby. To your Pav. To your Karabo. Chirushin Yatalo. Hallelujah. Atkache box on a Makele. Atkache box on a Makele to the Karabo. And Parashabale Lena Makia. Azomra Tade. Holy Spirit is touching you. Holy Spirit touching you. In the name of Jesus. Hallelujah. Sakrishna Matla Bhai Jesus. Hallelujah. Rahine me kabaru botao. Shabale de la shabala de rakasele keteya. Walk my sister. Walk my sister. Come on. Rebasiele ke. Yes, yes. Come on. Lezamanto. Hallelujah. I don't know what's wrong with you, but what is wrong is making it right. Is making it right. Hallelujah. Yes, yes. Yes, my Lord. Hallelujah. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, my Lord. Oh, yes. Thank you, Lord. Guys, continue to come. Guys, continue to come. Dunia tu surbud vidar. Tu atadir adiyadar. Guys, continue. Guys, continue. Guys, continue to come. Guys, continue. Guys, continue. Guys, continue to come. I also heard the Lord say fear, fear. Birat. Kodak biran dista. Kosli biran dista. Unako biran dista. Todyak kadukachi biran dista. Todyak Sezerachi biran dista. Todyak Saulechi biran dista garan. Kosli tori biran o munshachi biran dista. Kosli biran sound. Jesu ya pelar. Mundaki tuchi biran karchi katir ao ailo. Ani tuka haven moje kele. Tuka haven mozo kelo. Moje rogat maron haven tuka soitanacha hatatle bahar kalle. Ani tuka haven moje kele. Hallelujah. Sheta tu moje thingi jasa. That the God tuka hat lam sheta. If God is for you, who can be against you? If God is for you, who can be against you? Rabashabale de la bakar. Where is Ignatius? Yeshua Rahia Makara. Ezekramanto Robo Shabale Le La Banaha. Leke Rabaha. If God is for you, who can be against you? If God is for you, who can be against you? Today they are mocking you, but God is saying, I am looking at you. I am looking at you. I'm looking at your faithfulness. I'm looking at your faithfulness.
when Jesus comes, He will find you faithful. The people who mock you, they will be beating their chest. But if you remain faithful to the Lord, He is the one who will reward you. Mara sorvisvashira devaka. Jivi tos dita tuka. Tuka tujhe awake. Jesus samalta. Jesus samalta. To visvashi. To visvashi. Yes. No fear of anybody. Veronica. Do not fear anyone. Trust in the Lord alone, not in your strength, but in the strength of the Lord. Ahama rahimata, zehema rahua, leka mahua rahia, lebre sebre hataka. Hallelujah, hallelujah. Fudara chichitun Veronica, moje kide zatale. मोजे गावाचे काम सुटत झाल्या किती जातले मोज्या भुरग्यांचे काम सुटत झाल्या किती जातले don't worry, God is your provider. Nothing will happen. God will keep everything secure for you because you are His child. तू ताचे भुरगे म्हणून तो सगळे सांभाळटलो तुझ्या भुरग्यांक सांभाळटलो तुझे सगळे कुटुंबाचे सगळे गरज तो दितलो. He will give, He will provide. He will provide. Trust in the Lord. Give Him thanks in every situation. Give Him thanks in every situation. Hallelujah. He's coming soon. Anytime now. Anytime now. Thank you, Jesus. The wars won't shake us. We're not scared of anything. Amin kityakus biyochinan. Mornak pasun ami biyanan. Kidak amche bidor jivit already asa. Jesuche jivit amche bidor asa. We're not even afraid to die. Hallelujah. Because life is in us. Jesus' life is in us. Hallelujah. Say this prayer with me. Moshabariya Magade Bot. Mogala Jesu. Tuka arga dito. Tujhe utar. Onti moja paulak. Uswal moje vatik. Jesu. E moje jivit. Am tuja atani. Samarpit kotta. Oi somia. Am zaite cukle. Zaite monaklan. Aven patok kele. Zaite pauti. Tuja utrachir. Aven dubaw kelo. Tuja mogachir. Am dubalo. Pun somia. Ais parot. Am zana. Tuje shinyatator. Tu maka bokshita. Mogos somia maka. Ais. Nitor makakor. Tuja povit raktan. Jesu. Tu moja. Jivitacho doni. Ye ao. Kalzantam. Visvastontam. तुझ्या बलिदाना खातीर आवाज साल्वार जाली म्हज्या पातकाची कास्त तुजी कुडीर तुवें घेतली म्हूण हांव सोट मारता आनी म्हज्या तोंडांतल्यान हांव उच्चारता म्हज्या जिविताचो दोनी फकत जेजू म्हज्या गोरेवाचो दोनी फकत जेजू आनी सोम्या तूं येव पर्यंत तूं म्हाका विस्वाशी दवर सदांकाळ Jesuच्या नावान Amen. Yes! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Hello, Yeshu Masih ki! Yeshu Masih ki! Yeshu Masih ki! Hallelujah! Wow. Thank you, Jesus. Sister, how you feeling? How you feeling? Huh? Okay, your legs were heavy, in pain. Now how you are feeling? Yeah, come on, start rocking. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Glory to God. It was a spiritual attack on you, on your body. Okay?
not physical, just physical. It's a spiritual thing. Okay? Yes. The Lord loves you. Okay? Don't fear anything. But the ones who have hurt you, forgive them. I know you have. And you will be ready for the coming of the Lord. Amen? Where you came from? Come. Wonderful, wonderful. Yeah, I did think that. Yeah. I recognize that. Yes, thank you. God bless you for coming. How's your sons? Yes, welcome. Okay, as you bring your offerings to the house of God, thank you. Thank you for sowing. Thank you for giving. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord bless you. He never fails us. Always provides. Hallelujah. Thank you, Lord. Baba Arga Tukalita. I thank you, Lord, that you have already blessed your people. Let me tell you this. Nobody will lack anything, okay? Don't let fear rule you. What if this happened? What if no? Argati Devak. Okay? Don't bring all that. Worse things that can happen. Okay? There are many worse things that can happen. But remember, the Lord will not leave you alone. Amen. Hallelujah. Hey, that's why I believe God has allowed the COVID situation. Devante allow kelele. Unshak dakopak. Ki lockdown pasun astan तुझ्या कारण जाऊन कशे पण येले म्हण. Then who asले तुझी कामा? Where was your jobs? Huh? God was feeding you. Even when there is war, there is famine, there is earthquake, kite जाऊने, Jesus is still Lord of your life. He will still provide for you. Hallelujah. Je tu deva dita, devacha vaura dita. It is a lifetime, eternal investment. Not just life, but eternal investment. So, smata, te bi sasnang vadat ramte losche jivita. Always. Amen. Thank you, Father, for everyone who has given. Soglancha jivitani borpur ashirwadi poitene. Tonya soglan tu utran tuja good kor. Ye amche magli. Tuja utrachi zanwai ani gireskai tuja utrachi. Soglancha vitor yodi ani tancha garan kitte sone zaunai. Soglu God jo tancho Jesu tu autikor. Kodus rinan urzona. Sister. Tuka. Lira. Jesu chenno dormar. Supernatural कार्य करबी फकत. Kodus no pon Jesu tu kottalo. Come here. Hey! Hallelujah! See? Ibuin खूप त्रासान असली आणि ती लास्टांडी खूप दुःखी जाऊन आलेली आणि तिने प्रेयर रिक्वेस्ट घातलेली जी किती तिका गरज असली खूप त्रासान असली ती आता जे कितें तिने मागो घायलेली ती तिका मेळ्ळे तिका 50 लॅक्साची गरज असली खूप त्रासान असली ती आणि हे तिचे काम जाले खूप डिफिकल्टी असली तिका ते मेळोवपाक लोन राईट सो देवान ते दिले तेका कितले हॅपी हालेलुया so the Lord gave that supernatural. It was supernatural. God bless you. Amen. God is good. Amen. Don't leave the fellowship retreats. Please keep coming.
येतोच रावत हांगासर कोंकणी जाता थिंगासर हिंदी जाता. सिस्टर इज हॅपी रायट. म्हापसा हिंदी जाता हिंगा कोंकणी जाता. ओके, सो तुम्ही प्लीज कंटिन्यू करात. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. God bless all of you. See you next Sunday. Yeah,